Ka education cell jong ka HYC ka ipor sitayo ka sarkar. Bahkan penpoino ka scholarship syabaro ki account jong ki samla pule. Ki badai hok banyo ketika scholarship jong usnem arjar arpuwe arjar arpuar. Lem kumta kaseng kalabar ngam banlik turbe cepo sekretariat. Kania karai kalami ka jialang ka balakot penlong da ka HYC. Haringkat ki samla pule ka snipalay ka sipau tarik naiwing arjar arpuar. Hajan umuat seakan mau jong ulit babul en lengdo. Kabadon hamalki. Kania ka jimi pajba ki samla pule bala kersyan da ka HYC. Kadai hadin baka sarkar jela kam samla pelaj ka scholarship jong usnem arjar arpuwe arjar arpuar. Baki samla ki dehok banyo. Bat kumban pen kamauhang ne bah ka khandai tarik naiwing arjar arpuar. Ka HYC rengkat ki samla pule kila penbena banyai pajba nadu madan yo rahap hadu sekretariat. Herai tang hadin kato ne kenta ka sarkar kala penbena ban pelaj ka scholarship ka bakot syaka shispa andrup khandai kelur. Kumta kala penlong ya ke HYC bagi samla pule bansangi ano ka jingyai pajba bat penlongpat ka jingyalang ka bajai-jai ha ketika jaka. Kenuhan juga HYC langit ba kania keski kenumlang ka bajak ka baisiso kumangilong ini mentah ini kemudian semua ban penpau dah kata akan ke stop akan ke sini ke lokasi semua padang ba biladan hoi kejingele ke jungi kampak semlapot hari semua padang ba kejingele ke jungi kalau hoi penyelio itu jungjap anu 95%. Kani kadai kajingjap pat kaburam ungtang ya ka HYC bre khamtame kajingjap pat kaburam kerpang ya pi samla di balai iswa kiti pat ai kita kiti kaban kiti kadang nadu masih tayo atau ba kasai kalalai ban pensau lingba kita ka memorandum ha education minister pandawa pat pelanjang warto ya kita scholarship pada pendeng jong sem arajan akuai arajan akwa. Oh nyeli minan bakaladan kasjinan na injection minister meredap ka press conference jungi akaba nakalang juga HYC ringkat pergi samla pule naki institution biar minan kaski ngilalai pan ayak ta ka press conference pan permana ya kata peaceful march kaba ngilapan ya ka permission naka deputy commissioner pan sedang nanti na po modan yo rehab shadow additional secretary Harai diskusi no bangilayo apat ya kejubang ba kata ke permission ya ka ba ilabu pan pelang ya ta kejingiya apat ba nantai na po madanya rehab sa additional secretariat layo pan balik kejubang paong ba dinumla ban ay kata ke permission ya pise namar ba nombak shlong kadon ya kata ka 144 CRPC ka bilang enforce habaro kumay ka nombak shlong ikwa bentep ikwa bengo tang kawai kejikali Hatul, nado mendo, jelas megalia kejongi. Kalau tanya ke konstitusi jong lojong, apa dong, apalah menteri friend. Ya kata ke demokratik pertas, jung way per way dong susnang. Jong ke jelas. Kesukar, kam, hatul kesukar MDA, kam kerau maka. Ya kata ke konstitusi jong ke India. Nado mendo, kau melau suo. Pakum ki dong susnang, kum ki samla. Jong jelas bunyi prisno, ya kita kimat bunyi curah, bunyi prisno itu kejengia. Kiba kum kisamla idon kisam sa kesukar ada kesukar kesno kata kecingi ki kejongi kalau andemokratik kalau ada kata kesukar desi nomor bagi iya kini ski begino ilam jong ke HYC oi ngila oi tek somon letter ki papier pasha somon buat eki cingi ki kipala arais na miswa tang nomor bagi mi madan pesno kita kimat kicura jong kari bat kejak riu soal ni keporo bedong berada kesah kesukar ada kita buat district isgo bagani ke jingi lompai ba ke jingi kabak kremsem da ay ta ke jingbet so bagi ilang kita ba lagi fire ke ka 144 CRPC nah tang ko ke message ke baklia bila ban pha ya tu semua letter shala bat na hishmat gamdan ya ta jingsir ya ta jingsbit na ka minta ko dengan dawa ya ko hak jom semla la pule Kasang kanum skapjar dalai pat kene kene tang kejing ki pat kejing stang jo kejing ki banana syukumat ada kata scholarship kumpul penbena lingba u education minister
Lada kompai hapua sitayo haki bang akang jung wei pan wei samla pulih hak menyuak ya kata scholarship ko para samla long lipa ki bola kira pada kalian kan suasi rekan pergi samla pulih ni pelong ya kejiki kapa kedet berkata kalong boleh thang no ya kata lah hatai pos ketriam School ngaro pan school benyaro pan yoi ba kumno kini ki politician dadu ukong rak sangwa dadu dokumen rubai kila berai bat kila million hakal kam top gili haki sina haki artayo kalau dan kecingin lihat kedua nak kawai ke kedua reward saja kawai samla hunki lingwa hunki sala dan bentar pandai pandai kuat banyak keren apa orang sama keluar kebe kajik sakut tak scholarship gili ibu orang sama hak tu kapor rakyat tak assurance bedang bah apa sitayo at pelanyo ya ke scholarship henry hadis sitayo ru om simi dak ai ru em hadis kata kalau penbuar pat ya ke HWC juga sasal pengin budin pengin somet ya kita merendam how tayo bola kuat pengilai puar hadu Riuski kata Riuski kalau kuat minit perkan bapi ada jen ba nak kalian ke HWC ada jen bana nak kalian kisah pulih kimsyam la mi kimsyam la boy ke jitu anjayu ya kata scholarship jung wei pa wei kena kai kata kepala peluang ya ke sukar dia apa ke jingal macam NPP ban boy kata ke pisah kuat yang kata ke pisah hak kata ke treasury akong haba ke sukar kemi manggil tiap mendisbos ya baru kata ke abang kepada hak tu kisah pulih boleh pat nak kalian ke sukar kaya ibu tang pakai Islam hadu mentah mendia berpelat ya kata scholarship hadu himut pendekam ya kena kepisah tu kinaru hak banyak tiat ya kita ki MLA haban tiat iki pai ba dah betah penjual bang benar kata penjual bang itu ulakam sinsar ni bagana sukar MDA apa ke jingilam tu ke NPP kalau field abur akiliang kam apa gipai saka education sector di semua binyau hadu kata-kata ko bisa melapule namar gili hagini kimlai ini mula berklan hukumno kita kido hikai kibudai kikime kikapar kicungi kibala penang berprestat kibala penmi ya kita kiriu crowd jobian kiriu crowd perkat bersyakri yakri berkejat kiriu reskusi kodai tangah dia ketom jang kesukar MDA pergi kita kido hikai kibala penang prestat yang IFE berkumju kita kido mikbat bersama tepos ketret kilhab penmi sesurak kilhab pedih ikikul kikti kilhab persya yang kecekian yang usap kandi kepedi yang kata kejeng kan siap baca kejeng kan dau tala dah kena sokar MBA persya yang kino hikai bat kumjuru yang kai education sector hikurok kawai yang nabaseng kum ginoilam dakawi kejeng mut kata kalong banyadon lang ringkat bat pi bakanu karai ka bat pi PSM akani kapor bat hikipor kibansawan nakaliang kajongi kum kaseng gindon ringkat bat pi gikwaru ban penpau ya kajing saudiau ya kajing long jingman jong kapuli putih ya kini kejala kajongi ilayo iya kini kisngi bakat jela kajongi kadan hak kerdan kabaar na kibakhatdo kaliang kapuli putih kalong kajing leran yang i kum ginong syong snong kalong kajing leran yang i kum kejat benrio banyo i bakibrio kibanambar kin pekmat kejala kajongi ya kabalatep kum takaslam lane kajaka jing hikai lane kajaka jong kapuli putih apo ka north east pero kawai resosi banong bahkan ni kapor ka pamenta lapan kelaya ka kung kata kajaka jong ka ketem jing ya khalai ngilong kalong basusi pan i baka jela ka jong i ka bakio kakaliang kapuli putih ka baki para samla inong syok snong nakatan siya te lamingi bro kawai kiwan ban puli ka ni ka jela ka jong i dai kata ka nambot bakurom ngila syudu Gisor ban penpau kajing sopen nyau ya kajing long jingman lakalong sencar khadar bat kakam lani kikam ki bakani sorkar kale lada umdei bamenin mapi ki kon samla aringkat bagi HYC PRI
ba pinyami pai ba mentara si ban lektor sya sekretariat ngam tharai ba menen hijan me ka sarkar kan penbena bakala penmi lani kala sanction ni kapisa siespa ndro kunai kror ban ai nam taka scholarship lam taum nei ma pi kibarai ban mi sya surok ban dawa ya ka hok ka jong pi ban dawa ya kata ka jingdon kam ka jong pi ngam tharai ba kani kasni minyo lani menen ka sarkar kan penbena bahkan siya yang kata ka scholarship ka jong pi balai ka jingkali kalong babalai ngi ha pandemi asurok balai bikino ikai ki jongi ki ha panthia asurok banyo lau jong tulop balai ki pardok parsnam ki jongi ki ha banmi asurok bandawa ya kahok lakalong kinok tre mid day meal lakalong kinok tre asya mentawat ki kena school ru lahapan penbor lane ki kena puli lahapan penbor pa pinwan banmi asurok nakabenta bandawa ya kahok ka jong pi